What up, everybody? Yeah, check 1 2, check 1 2. I think what up, everybody? You know what it is, hanefho Mr. Oh, BX and we're back again with another banger after banger after banger after banger after banger after banger after banger. Yeah, man, that's good. I'm kama zonga mandane hapa na musi. So yeah, man, kani chita chikisindi ndote ndikali chita za kuma ndo zondote hapa. Kata chini ndikali ngamanda, but yeah, man, ndo mo decide on yo, man, it's like yo vendor food comes in ndikuifu nangandela kama zonga manda because track and I think of a EP or something like that. In ya bora kofi fara ni hanefho kana imano fara hanefho kayo EP ya hone. Hune I think una project na kodova zino. Ya Munwali ne apuri kodova this year titizoli ninga zingana tidivi, but yeah na project na kodova ine avor ido hito project nyimbo nji so hedzo ko ibano fara hanefho ndi nyimbo zineza avor azingo kono tena mini usikaka EP kana zo bara uselect ojena kayo project na kodova ndisongori EP ngondi project ndi project idenga dynamic tape or something, but yeah. So ezi nyimbo zineza vuka mzidzi hapa ndi nyimbo zineza vuka mzidzi bara ujena on that project ni yakoda, so aviso fifara hanefho. So ina nyimbo na I think una clipper ina vinchinchaka ndi aba clipper ana mafizo bazihone so dito felavo una Muthu hameni havana ingwe ya ndo yangwa man kanchi ukaro or something like that, but yeah, man, but I'm still focus on the identity Muthu hameni because I feel like it's interesting, dynamic. Why is not a combi wonderful, man? I think not ngamba kazo, but yeah, man, I don't know if chipinga ndichiko tauti za chunji zinji takengola for like 2 minutes 37 seconds ndi Munwali Muthu hameni. Let's get to it, let's kill it, let's bang it up. Woo! Let's go. So special. Rufuno ndi mini arali inwini chilwisa pezi une na benefit. Woo! What is love? Zobdo the chukosha rufuno ndi mini like nga English chukwa ndi mini I think in the years sonika. Yeah, but so rufuno ndi mini ara ini chilwisa une na benefit hanefho. Like what is love if the only thing china ndoli nishu batu ngangondera kuda mfi batu bali kushubisa rufuno owana zinaba konyaga stoda ngwana like muthu other nibuzo I love you huna zina konyaga ka in kongwana like ko pretend nanga bathu apo nda like mungwachinyaga uri kamsi umwe direction do pretend anga ufuna badi ngange ngwachi bachikogoda badi ngona uramba songa sazwezo. So rufuno ndi mini ara ini chilwisa kana nichilushumisa na benefit hanefho musasa benefit uyatoya umwe yazipera munde mufuna. So yeah, I think ndizinoza kodwa ngwa Kenny track. Let's go. Inwini chilwisa pezi une na benefit. Debe zanga sama tanzi yendi mafaneza maransumbedzeni zwena zwit. Ndebe zanga sama tanzi ndebe zanga sama tanzi ndi mafanedza so inintsumbedzeni zwena zwita. So let's just go vaka ufi ndokonyana matanda ndeveni matanzi nazo ndi matanzi vamwe vashumisa utika kamso chikuvuko tiko amadi la songo jenanga apa kana mavu mtima dachi achikumba na mavu. So ndi matanzi tizoni ngato ndi msina una muri ukorimwa uyarimwa muri ne uchire mola muri awamini matanzi hala matanzi ayakhwatheliwa zikonzo khuni mangwana taninga kuti afekuda manyana. So ndebe dzanga ndokonyana mini matanda ndeveni ngo matanzi ndi la matsinde amirana aworemiwa kana matrana usi matavi ana avurimwa. So ndokonyana matanda deveni athingo pfa zwani kuziyamba ende athingo kona ubona zwani kuzita. So matanzi yodoba ntiba because matanzi ndiyo tiba. I'm sure no one zwino matanzi ndiyo tiba. So matanzi yobontsira ndebe dzanga ndi matanzi ngoba athingo pfa zwani kuita zone athingo kudona ndamini ndabona zwani kuita zone zomba ndi matanzi ndebe dzanga ndi matanzi ndi mafanedza dzosokodzula adzafazana khomba zone ndi matanzi ontsira ngo matanzi na ado bashubisa kana kutiwa something kokona ngwana ati sokonti wathoni. So mbudzeni zwina zwita ngonda nchimbudza dzobanitsedzanga mato dari kunibona zwino ngodoboshana matanzi pandanga dari kunibona nichiko ambore nikwamba ngohona and then ndishibela mini ndichiko ufa ninga mini mbudzeni zwenda mini zwena zwiita. Big punch, nice one. Let's go. Matanzi yendi mafaneza maransumbedzeni zwena zwit. Rotaringa blema une raba one marandi guy hey mi bona sweet. Rotaringa blema raba hone but mbudze no sika guy, you know, it's like not only like ba blema dzinyimele zine babakadzo like they check uneba ba hona okay man hashu na bushayi hashu na hezwi kana hoita hezwi ndizonzo kombelo sika hafa kongona. So yeah ringa the blame unena wongo va hone but what are you doing like
nasikoza mahara for example muthu ndikobva chikolo ngoti atuna bushayi but then muthu atodona chikoto yabo chikolo muthu akobva ubara bhuku rapasi kamusene tuta vhini yabo apasa yona kongwana so uko blame ndobhero yangu ndasina zonda zvechikoro but what are you doing actually uri nisikona kamusene nando vanga konondera ngimini hezvo zvienda nando vanga konondera ngimini heyo uniform so ringa blame kubva hone but ntsumbedzini hena svika hone ndolingosoko blame masina zvona kuita zvone nice naibva ndigaye hei mivona swika nirani tembe vatu vanena vatsini navo mara ndinyanenganwa ngatitika wotonga ridopasala ningo na imwe so ndikanitembo nena vatu vaneva vatsini na ini mara auna muthu anangaditika muthu uditika nga vamwe vathu so namusinisa vatembi ndoditika ngavo at least vona muthu muthu kuditika ngaye so ndili nitembe totsini na ini but amuthu anangaditika mchironi you never ningasucceed nothing nisucceed na vamwe vathu so namusinisa vatembi pretend shumisana rufuno sala niyotoma inge mbe vatu vanena vatsini navo mara ndinyanenganwa ngatitika kugungula zoleruwa ndinyanokumbela madhi yachitevuwa ugungula zoleruwa right ndinyi anokumbela madhi achitevuwa so basically ukobva ufi madhi atevuwa I mean otevuwa kongwa nati madhi atevuwa otevuwa ningasichakumbela adobva mana chika zvozvino zvavahona right but then ugungula zoleruwa ningagungula chimwe chimwe azvikuita he zvipiyo zoima he nyinyi kuita mini guy like ningagungula sharp but then madhi atevuwa otevuwa wake up man takuwani nichume futi nise panda nalwendo kongwana so ndogungula kusvika lini ondorofi ndogungula kusvika lini takwanise panda zvoiteya let's move on nice kwanza treke yote hapana musi madhi yachitevuwa kugungula zoleruwa bugu yanu ya buchuro ngotokerura again ugungula zoleruwa bugu yanu ya buchuro kana mbambira bugu yanu ya buchuro ngotokerura zvikamba mini nikolesa ngamanda ngambilu right so ndodibula ngabula mini ambilu nikogungulesa nikwambesa ngambilu ndodibula ngabula za mbilu ngazokufi mini mabambira abuchiro ngota mini ngotokerura ngudira nikodipezera maduba abuchiro mratu nikodipezera maduba abuchiro mratu vakeguru vatomu kumbula zibifi za umetro but yeah ukutwamba zvezo feel like nikwambesa ngambilu you're gonna get a heart attack and then ndodibula yangenya ndira so yeah man simple ngodipezera maduba abuchiro ngamkala so move on chanozogungula kuyanu ya buchuro ngotokerura nyerebuza zvikobhedha narabhera hafarashi vasokosedza nerubuza zvikokonda right narabhera hafarashi uchifi hafarashi ukwambopfusa vana pinduro narabhera usavana pinduro narabhera mudzimu asani pindure right because nevabudza pedzi unataidzo pedzi anevabudzi manhuna madhakaro nerubudza zvikobhedha narabhera hafarashi vasikopumura because like nikorabhera mara akofara chitu nikorabhera sadza pinduro nekobva kanyi koya nakorabhera kaye nice ndoendo mari muraunyanavo era hafarashi vasokosedza one rine ranowera mativana nevo inarisedza mara neni mutu wa amen haleluya ameni neni mutu wa amen haleluya ameni let's go So special. sumbedzeni kosi ya mwana ini dhoni udzorini mutu the zvitokumbudza imwe video ndataka tiktok kanengana ke zvino staradi chamusidzana chiguma kababy date like chiguma kababy date ndo kana amba mini kana namba mini kana tambisa hana kisa hanene zori type dza ndidzipiyo ribona kotsi ya mwana ribona kotsi nga baby date yeah ndoreta vadzana vasatakale ngozvona so yeah man nsumbedzeni zoni nsumbedzeni kotsi ya mwana wano zvido nsumbedzo ndi muthude like unazofi you attract what you are I think zikobva nepala you attract what you are ni attract zvine navazvone muthu anamufunai ati ningofuna chigevenga zvikambozona nini navo ngozviona so ngende ndira but yeah man nsumbedze ara muthu nane ovipa auti mumwe mwana standard chawo mumwe udewa adiva type yawe so type yane idive noraro so ndodiva zo ni muthude sumbedzeni kosi ya mwana ini dhoni udzorini mutu the kabale rumu ngori netidivi uri eno budzopfi umutu we
kha vhale rumu ngori nṋe thi ḓivhi uri ene o vhudza uri u muthu we punch. Okay, so kha vhale room, right? Kha vhale he room ine avha khayo kongwana like that's if check the room where you are. So thi ḓizwo ene o vhudza upfhi muthu gai ngori kha he room ine avha khayo ha ngo vhudza upfhi muthu ha muthu ene ha ngo vhudziwa ha tshithu ene. So kha vhale room ngori a ḓivhi zwo ene o vhudza upfhi u muthu we zwi kwamba zwo a si khe room yene a vhudza ene uri muthu nṋe rana ravha hafha a ri mbonisa muthu rene ti tivi uri ene o vhudza upfhi u muthu we nga nḓila ine ra ambara zwakale ni nga ri ri tshi shuma riṋe a ri badeli nga nḓila ine ra ambara zwakale ni nga ri tshi shuma ri badeli nga nḓila riṋe u thoma u shuma zwa zwingo shandukisa zwa zwi no pfhi tshelede ya tshentsha muthu ndi zwezwiḽa hu pfhi tshelede ya shandukisa muthu mini. So nga nḓila ine ra vha ngayo na musi tshi vho thoma u shuma we didn't change zwe ra vha ri zwone, we still who we were zwi tsha to shuma ngwana thi nga nḓila hu ḓo pfhi tshelede ya shandukisa a si zwone kha riṋe a zwi ngo itea a ri ngo shanduka tshine vhaḽa vhathu. So hu khou tou amba zwezwo hafho a khou tou amba ni sa linga zwiambaro vhori ya ene o vhudza upfhi u muthu we nga nḓila ine ra ambara zwakale ni nga ri ri tshi shuma riṋe a ri badeli vho ri valelesa nga nnḓa ra fhaṱa dzashu na musi riṋe a ri valeli vho ri valelesa nga nnḓa ra fhaṱa dzashu rina tshiti mini a ri valelwi nice punch. Like okay, so little film to valela nga nnḓa ṅwana thi like you trying to do this koni valela nga nnḓa. I'm sure there are people who never would rapport ndavha funga kha musi nṋe ndo vha valela nga nnḓa because kha musi vha vha khou zama u ita election then nda hana kana nda balelwa ita election vha soko funga kha musi ndi khou vha valela nga nnḓa ṅwana thi. So houḽa muthu khou amba uri vho ri valela nga nnḓa ra fhaṱa dzashu nnḓu now a ri mini a ri valelwi because ri na hune ra ima hone. So ndi tshi khou zama u sumbedza uri mini musi ndi khou funga valelwa nga nnḓa then you work hard kongwana let's say khamusi ni nyago u fitela na nyago u fitela na pfho koni valela nga nnḓa then you work hard in a way ine ya uri u shuma na zwino ene vho nyago u shuma na inwi ngona ngwana like ngi nyago u ita election nga nne na shuma nga nḓila na vho a ntsha sikone na mo ndo nkumba election ni vho sokona mandi ko sendela link na ntshi vho he muna ndo election ka treke yanu kongwana ndo zwi nga sa zwezwo. So vho za mo valela nga nnḓa ra fhaṱa dzashu zwino nṋe vhata mini a tsha valeliwa because nḓila dze dzo no vulea zwino ndo to vala ntshi vula ne vhana ndo ṱoḓa tsha ṱoḓa vhone ndi zwezwo zwine zwa khou ambiwa fhethu. Nice, let's go. Yo ima valelesa nga nnḓa ra fhaṱa dzashu na musi riṋe a ri valeli gungula zwo leluwa ndi nyano khumbela maḓi ya tshitevhuwa gungula zwo leluwa bugu yanu ya vhutshilo ngoto gerula na pfa vha tshi ri zwithu zwavhuḓi ndi mahala ni ḓivhe vha khou shavho ni badela. That's true man. Na pfa vha tshi tshi ndi mahala ni ḓivhe zwo vha khou shavho ni badela. So zwi khou vhuya at a point ya uri you're doing something right kana muthu khou ḓa kha ine kuri okay for example let me say nṋe ndi ya okay nṋe nda election na okay last month zane ne what election. So let's say for example nṋe ndi ya dzanga election ita election dzanga dzi ya badeliwa dza okay last dzi badeliwa then ina ḓa kha nṋe na nikori muna ndi nyago uri ni election nda muna election ni 200 ina nikori kha nṋe hayi okay last month u ita nga mahala zwi kwamba zwo ni ngo nyago uri a nyago badela nṋe. So the better way yani khona na nyago ita hone wa mahala once ngwa khola wa mahala because you knew kha ni ya badeliwa kongwa nati. So quality differs zwi kwamba zwo no ḓa kha nṋe ngoma kha musi zwo mushumo wanga ndi one wa mini wa vhuṱhogwa kana no form mushumo wanga ndi wa ndeme u fhirisa hola wa mahala. So why nchi ḓa kha nṋe muzula mandi mahala guy. So if you come to me if nṋe ndi tshi badelisa selection ne if nṋe ndi tshi badelisa then you have to pay kongwana ndo to fundela example ine it's inisa you have to pay but then if nṋe ndi tshi badelisa without sabadelisa ine kona sabadelisa don't come to so ngwa come to na comes uya badelisa h kongwana come to na yeah say an example sabaimbi let me give sabaimbi ara nam de kam ni nyaga verse kha munwali orale munwali ni vhudzo kha munwali mahala and then for example kha mizo ndi tshelede let's say ni tshi nyago ita ni nyago feature kha muthu ne kha munwali ni mahala and then for example kha munwali ni mahala and then kha mizo ndi tshelede ini ni tshi ḓa kha munwali kana ni tshi kha mizo na mizo nyaga election vha mpeni 5000 ina ma kha munwali ni mahala why no ya kha mizo in the first place ndi zwone zwa kwambiwa pfi ani vhudza mafhungo uri khamusi ndi gai ndi mahala zwi khou amba zwa akho nyango ni badela. So ndi khwine aya hanefho amini ha mahala so peko ḓa kha inwi quality matters guys gungula zwo leluwa
vhuḓi ndi mahala ni ḓivhe vhakho shavho ni badela vho lindela phindulo inobva makoleni vho rumela rino rabela ndi muthu wa vho ndela phindulo ine khou bva makoleni, right? Vho rumela rino ita mini? U rabela. Nga iṅwe nḓila nga Tshivenḓa upfhi mini? Mbilu yo kunda mutshila ngo ita mini? Ku rumela. Vhathu vhashu vhathu vha soko fufurwa vhathu afho nnḓa vha khou lwa ende vha khou tshivha. So ini ndi khou rumela muthu ane rabelo ni zwithu zwi nake ngenda zwa u sa khou naka ni pfha ngo ḓo swikisa thabelo. Phindulo ni nayo ṅwana mukala. vho lindela phindulo inobva makoleni vho rumela rino rabela ndi muthu wa amen Ndi muthu wa amen. Go to me. haleluya amen Hallelujah amen. Ndina vocal dza Tshipengo no dzipfa. Ndina uma vocal. Hey, arona muthu ane nyaga huku. Hit me up. Ndo pfai. haleluya amen Hallelujah amen. Hey, ndi muthu wa amen ndi muthu wa amen. Afam backup ro dzula ka dzi blessing. Vhaṅwe vhaṅwe pfumo kesiwa. Ro dzula ka dzi blessing. Yeah. ndi muthu wa amen Ndi muthu wa amen. Hey, haleluya amen hallelujah amen. ndi muthu wa amen I think I want to pay Munwali hapa zwi. Tadiwa zwa Hallelujah, amen. Ndi poso kwa wende ya mina sichapedza. Ewe na Munwali zungolata man. Namzi chipi Munwali, Munwali zungolata. Ngora ipana vewe biti ko soko toa yote. Ngofuna uri pavo cha magumba mbara mtu poso kwa hallelujah amen. Hey, Munwali zungolata namkala ndi for bro mangangetero. That was Munwali. Track with the hallelujah amen. Ndifi muthu wa amen. Nena nanti zono jinanga mina namusa. Lolo stuwa wana mukalo direction ndi ndote bali amen. Ifi muthu wa amen. Ndono ḓivha vhudza ndi I khou bva kha EP ine ya vha uri ito bva na theke nna una clipper una dziṅwe dzo ṱuwa ti zwinoni ya vhona vho Tshivenḓa tsheta tshi fhufha vho but yeah man, and then a track ine ya vha uri khamusi ndo ni ḓisela yone ngeno nḓila. So yeah man, 16 minutes I hope no watch no fhedza ona mukala na ndo fhelelwa zwino sa Munwali ndi khou mini khavhiwe I'm out ni funa nga maanḓa we out. Hallelujah amen.